Cara bikin smoothie strawberry mudah dan nggak ribet ceik. Alat dan bahannya guys. 1. Es batu 100 gram. Jangan banyak kali ak muat entar hehehe. Susu 100 ml. Boleh susu apa aja wak kakak. Gelas ukuran 225 ml. Jangan yang kecil lentar ak muat haha. Gula cair 15-25 ml. Jangan lu kasih gula pasir nanti ribet hahaha. Bubuk strawberry 15-20 gram. Jangan kasih garam bro nanti asin hehehe. Sendok ukuran kecil. Jangan pakai sendok semen berabe entar hehehe. Oke, daripada banyak bacot langsung aja kita ke tutorialnya. Tarik sis semongko. Kira-kira ginilah hasilnya hehehe. Iri bilang bos babale babale bale bale hehehe. Sekian dan terima kasih. Pergi ke pasar membeli cabai jangan lupa membawa uang ya, harus bawa uang lah bro hahaha.